and ngingisho mangathiwa ngithola isibhamu engingaba wese ngoba ngingayeka ila ngingayeka khona ukubhema. Ngisho nje? Ngayeke ngiyakutshela. Ngeke ngiye ngisho ngawo umuthi. Ngayiyekela nje. Ngobani? Hey Brazil. Hey iningi kusekhanda and baningi abantu engababulala. Hayibo. Ngitseni Ngobani? ngikwihle enye umgaqo. Mina mangingena la ngena la kuvalwe khona indlela. Mangiyafika indlela esivalwe bangibambe babuye nami. Khona nje bathi bengishaya nje wafika futhi wasengiqhumvuzisha angazi into engikwaza ngabe la gxiya hlala. Ngasuka phezulu ngoba indawo emkanje ngazogxumela kuyena la emhlanje. Sho. Ahlala kuyena ngonyaka. Waphakama nani. Yithi lo mfethu akanginikeza ummese. Uthi kwenza kahle ukuthi anganginikezi ngoba ngangizombulala. Hayi angiphelanga into kanje. Wala nje ngimele ngisagila. Futhi efuna ngazi efuna ungishaya kodwa ngagcina ngasaviki. Washaka uqala shaka esipila bela waqhina igazi agcwala ubuso. Wakhala umalume wakhe lo ephethe ipiki lo ethi ungishange ipiki abuye futhi ayibamba athi ungishange ipiki abuye ayibamba. Ukubukhona ngabe ufila kanjani njengoba usuphila le mpilo? Yabona ngiyathanda lo mbuzo. Yabo ubukhona uma ngaba ngiphile empini. Shanje? Alright but okay hayi sizoqala ngisho yethu but before siqale konke engifuna ukuyazi la kade usakhula nje mfethu usahlala edladleni mhlambe nabantu basedladleni before uqale ukubhema nazo zonke le drama lesisazokhuluma ngayo kwakuyini iphupho lakho nje ukuthi masusomdala ngifuna ukuba into ethile what was your dream? My dream was want to be a soldier actually. Ngempela? Yeah. Kodwa ngiyabona kuthe ukuceza kancane. Ilona nje iphupho lami. Yeah. Ngangibuka indlela kwenzeka ngayo emhlabeni. Yeah. Ngisakhula kudala, I was born in 1993. 93 yeah. Ufike amasosha abefika ngasekhaya. Mangiwabona engibe nalo ukuthi one day engathi ngaba nami isosha. Njengomqondo wengane ngangihlukanise like isosha lona elikhulu nephoyisi. Oh yeah. Ukuthi hayi ngizovikela abantu. Ima kunezimpi. Izimpi eqhamuka ngaphandle. The one of them. Okhona kuleyo fight. Kanje. But isosha lifuna ukuthi ulifuna ukuthi ube nesibindi. Umuntu onesibindi wawunaso lomncane noma? Isibindi sasikhona. Nje kule ngumuntu okuthanda nokubamba ilwane yabo inyoka inkawu serious benginazo nje ngisho ngikhuna inkawu ekhaya uyifuyile nazi inyoka kodwa manje ngomqondo wengane angazi ukuthi uzoyifita kanjani zidinga kuphi ukudla end up azifa yebo yingakho nje ushaya isigqoko sakhe esiwukhakha kuseyiyo kanjani kuseyiyona leshadisa ukuthi ufuna ukuba umsadafu isiqongo nje lucky ngithole so ngoba kuyabanda kule mpilo esiphila yeah no ukhona umuntu mhlambe omaziyo obe yisosha waba close kuyena noma ayide wasendaweni noma okwaxoxa nje naye mhlambe ngesikhathi usana lelo phupho ikhona iBrazil yangasedladleni isibongo sawo ayokashezi yona ejela ukuthi nje ihambe ibe umuntu obuyayo sijabulela ukuthi sikhona bo isixoxeleke izindlela bekwenzeka ngayo emasosheni emasosheni so nami ngifuna uba ipart yaleyo shadisi alright but show siqale mfethu show yethu welcome to the show ne mfethu igama ubani uhlalaphi bese siyaqala ke manje ngifuna ukunderstand ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ugcine usukulempilo ugcine utheni bani biza ngobani ngosinawana sinawana because ngavo talent ukuthi iphara yabo vele ngibona ngathi inhlamba iyona ezigcine nami umuntu mengibiza ngephara nami ngiyamtshengisa iphara into enjalo because ayikho into ekuthiwa iphara mase ngcono ngone kuba sinawana kuhluke ngani lamagama la nje like pronunciation angithi sinawana iphara ukuthi sounding ukufana because all abafethu abanjengathi sibizwa ngamaphara kodwa lela sinawana yabona ukuthi lishoka lingconywana sounda indlela ezwakala okay igama ubani ikuphi edladleni igama nguKhayelihle isibongo wacela so ngizalele eClermont actually I was born in Claremont ngesimo sempilo ke sengigcina sengumnoma ikuphi kodwa nje umfethu omdala ekukhuleni kwethu uma washiya ngo2002 emhlabeni
so na-ke washo ukuthi yena ubemdala vele izinto bese icabanga like normal yabo a matured person wazama waqhubeka wafunda although efunda ubezama nokuthi angipick up yabo ngesimo ke sokuthanda izinto yabona ukuba nomqondo weak ngangena ngenye indlela yabo bona ngeke ngisho ukuthi izathu ngoba kwashona uma because emhlabeni baningi abantu abangenabazali kodwa ba-achievile mina kwaba ukulutheka yayibona nga-end up-ke kulesimo engingena kusona kodwa nje uma washiya sibabili yena waqhubeka wafunda wazama esimeni sempilo yashintsha impilo wa-achieve ey'ntweni achievile kunamhlanje uyasebenza ya-right ngeke ngisho ukuthi it's a better person like a richest person ukuzama kodwa impilo iyaqhubeka yeah. Wena yini le eyakulutha mawungathi nje this is one thing le yangididisa empilweni yami ngagcina sengi-out ngalendlela engi-out ngayo ile nto yokuthi ngathini kucabanga ngomqondo wami wobungane ukuthi like lesinqumo isona right like okay let me take this thing yabona mhlawumbe ngizoyithatha for today because angizange ukuthi ngaqala ngedwa ngaqala nabafethu ngihumula kahle sasiba u3 about 2006 la yayisashaya ngamadamu yona lento sibhema okay yeah kusayimunga not this one nesibhema manje because lesibhema manje sekwama capsule like a small pill like a red on top down is white 2006 bese kukhona ihunga yeah a pure hunga a real hunga yeah hayi lento sesibhema awungitshele that first day kade uyishaya ukuthi wawukuphi nenza njani wawazi ukuthi uyayibhema noma mhlambe bakutrika angichazele nje angidwebela isithombe ngalelo langa baqale because sasiba u2 abafethu nje ukuthi thina sihlala kwenye ilokishi bona bahlala kwenye ilokishi sihlangana esikoleni yeah so when isikole sesiphuma bathi besijwayele ukuthi masiphuma esikoleni sami sobhema insamo yeah hayi njengenjwayelo bathi hayi mfethu maniphuma esikoleni asivele siweleni singasekhaya ngakubo semhlaba unzima bizwa kanjalo leyo ndawo siwele sekhona as usual sibhemela insanga ngithi okay crash izolo mina ngigcine crash izolo yabo as like a crew on the side manje sebeqala ukuvula esabo ischeme bangakhi kwakumnotho kumachati kumJ boba u3 kube umina ukhaya lo munye uXolani uGithi Xolani aniyazange iattend then because yena washuka nje kwawo yena ushuka idamu kwaba bafethu nawo bezi like bathatha insangu kodwa bangathatha insangu like eningi bathatha nje insangu encane abayishuke and bathatha ugwayi omningi lento eqala yangidida kodwa nganganaka bafake nini bahlephula idamu ulo bahlephula uRizzler part nendawo basebenzisa uhalfway Rizzler bese bahlephula ugwayi bawenza ibackstomp and then now mase behlephulile ngiqale mase bakhipha itiles manje bashisa itiles abafethu kwenzakalani bathi wait khona into esifuna ukuthi uyizwe namhlanje ngoba uXolani wathi hayi yena right ngoba selishuyile idamu zobhemela idamu kungafiki nami ukuthi hayi kwenzakala uyibona into kanjalo ngingagcini ngicile ekutheni nawo there's a new thing let me test it yayibona indlela yokugaxela yeah hayi kamnandi alihlikihle la ku-tiles ayiphaki ngereza la edamini igoqa leli damu leli sasiba okay umJ umachati umnotho mina ngowes4 a one dam but he make a two dam because kwakumuntu oyedwa oyehlikihla lento ku-tiles kwenza amadamu awu2 lokuqala idamu uyayivuvuzela lento like powder rapid lihamba 2 pool when I bring it to you you're gonna share 2 pool yeah like 2 pool white hey when I feel that moment yabo goofy yeah because the first time I share this thing hey angezwa hey samnandi lento yabo mashala esibili idamu hey kwakukhona into ekuthiwa ukuthinga mawuthinga like uyadoba yabo nje ngahamba ngayikhaya ngikhumlahle kwakuso u5 o'clock bangiphelezela futhi ngoba nomfethu wesengishini esecike ukuthi okay wena uyahlala nibhema lento engingayazi and indlela enibhema ngayo anifune emsinde la endlini ku quiet yabo kanti sokuqala lapho and njengoba ngiphelezela enqondweni nami sekukhona ukuthi hey okay lento bangitshelile ngayo and bayasho lento imalini that time it was 25 rand isafika nje yafika about 20 rand about 20 rand so nami senginokuthi emqondweni okay I have to contribute now
about myself now on my side. Fanele nami ngifike na something bayibona leyo. Yeah, ukuze bafuthi bezojabula babone ukuthi ngiseskimini. Kahle kahle indlela yokugaxela ngagaxeliswa abangani. So I understand. Yeah, sengiyayizwa. Yeah. Angaphinde kwaphumeka manje. From lapho ke kuthe ngo2008 ngikhumula kahle kunentombazana yaseKhaitunic yangipha ikhavela ngalelo langa ngikhumula kahle kunomshado kaNdengezi ithe manginikeza le khavela le kunomunye umfethu waseKhaitsu uAndile eyakhane ngale khavela le athi uzongikhombisa u500 bese ngikhombisa newash eli spray ngegold but it's not a gold ngithi it's hard to get iwash le gold anginikezele lo wash angine 500 angimnikeza kulo 500 ngitsheze bese angenza ngalutho ngasatha umngane nami kwakusekhona umngane wamakhelwane naye from his side wayeseyitestile lento naye eseyazi kwakusayiwunga ngaleso sikhathi a pure heroin yeah yenziwa ibizwa ngama cats ngaleso sikhathi so I cats thathe sambe naye just sadla lo 500 ku December saqala ngomhla 25 kwaku2008 December 2008 senje siqeda le mali ngikhumula kahle sekuseliwashi ya ngoba yesterday kwakusasidla R100 ukugcina ngayizona yeah sawuqeda kwasekusala iwashi ekseni sezivuka ngithi ekseni manje vuka kunento ethi uqaqa yeah it's a must to clear yeah njengebabhalazi yeah into kanjalo the kanjalo so nje bathi ugijima nje ubheke kapha ubungakaqaqi bengakaqaqi bewuma uqaqa manje yeah and mina bethu ngathini ngiyayitshela isima ilo amanga brother lento kumina bethu ngathini abo manje hey bethu ayingeke kusafani yasekhaya angisafani nje umuntu ofikayo engathi lento imnandi na bethu awukho mnandi yabo mina brother now siphila impilo engafani mina ngiphila komunye umhlaba nawo phila komunye umhlaba awayibona apha impilo yokuthi bethu ujabule ukuthi awungasaba nantombi ungagezi lalehlathini kusakhona abantu bakini abakukhathalele kodwa manje inkinga ikwena angihlukile njengomuntu ogulayo kodwa mina ngibona ngathi ngiyaphila yeah uyaphila mfethu it's just that njengoba ngisho ukuthi lento challenge because akithi yezwa manje ukhuluma into eclear ukhumbula izinto ezenzeka ngo2006 uzisho step by step ukuthi i challenge lento ngoba siyakhuluma nabantu abaningi bayasho ukuthi masogaxelile kule shandisa kube lula ukuphuma ya kahle kahle bethu angasho njalo umuntu ethi akulile ukuphuma ayikho leyo yonke into isukile le kuwena njengoba ngisho mina nabo brother angifuni ukusiza umuntu wasekhaya yawo because umuntu wasekhaya unale yanto ngami and he thinks ungazi kakhulu yabo uzothengisiza on his side inside ukuthi ayingeke ashintshe lo how many times ngimzama mase siyambuza akuphethu wakwangizama ngani ayikho into angitshela wangangithengelani yokutshengisa ukuthi okay now umuthi ngiyakuthengela awuzama ukuya lento akazi kodwa into ayenzayo zonke izinto angenzela zona bezenza ngama words ngizama sho lamajitha lawa enaqala nayo lelo khuza anjani wona manje khona abanye osabazi ba right khona abanye nabo sebaba njengawe noma abanye bakwazi ukugcina bephumile abawu2 oyedwa ngasho yedwa umJ angazi kwenzakalani empilo yakho ngoba ngangambona ngisho ePine Town kodwa sekunesikhazi ubone ukuthi ayena usakuyona le ndlela uWest manje yabo eUS kakhulu mhlawumbe ukuthi usashona ngazi kodwa umashati waba nenhlanhla ukuthi njoba sasingena kulesa simo wayifunda ugrade 11 waphasa wafunda ugrade 12 uthi efunda ugrade 12 bakhuluma nabantu bakubo yabuya ingqondo uthi how come uyibulala isasa lakho kodwa usukwazile ukuthi ufika matric uyayibona yona which means wena usungenile lifeini yeka lento yenza shuthi noNkulunkulu ke wakhe because lento inosathana endlala ngaphansi wayiyeka and then wavula i-tuck-shop encane lo efunda uthe eqeda igrade 12 wangaqhubeka wafunda wahamba ufaka ama CV wathola umsebenzi up until today great alright nje sure tlatla zabantu ayifani mfethu ngeke sizicomplain and don't blame yeah iOledi kwenzakalani kwiOledi Oledi lashona ngo2002 yeah khumbula kahle lashona kanjani lakula isimo sabantu abadala yeah yini wafanele lilandele iprocess yabantu abadala wanginesiphiwo sasiphiwa uma wakhe shuthi kwakhetheka yena ngokubona kwami ngoba izinto ezazenzeka izona ezingikhombisa ngama ngathi ngiyakuchazela brother mhlawumbe kunye ngekukukhola ikuphi nje ukugodwa ukukhumbulayo njengekhandlela nje wekhandlela uma ulayithile lese kuphela ugesi yabo malishunqa
kunentuthu emnyama iphuma izicabucabu khona into enjani zayiphuma kanjani kahle yabo intuthu ikhandlela iflame Yeah. le lights la kuphuma khona intuthu ubona ikhandlela liyashona Yeah. kwakuphuma izicabucabu ezigobhungana Sure. kube kufike namasayini ke inyoka yawo ngithi uyibona ikhophi njani umbala wekhophi sewayibona inyoka enjalo akufike ngisho inyoka enjalo izona lezi wagcina nawe usuyifuya hayi brother musikenza ijoke musikenza ijoke musikenza ijoke serious idlozi bethi ungayithatha inkinga so yena akangayilandela lezi zinto wasuka abuka ngeso yabona into okuyicabangela ukuthi ayish manje sengizoshintsha esimeni sempilo engiphila kuyona abantu yabo abuyafana naleyo nto abantu bazothini sengigcoba yabo nje wacabanga lento usangoma sengisangoma uma be umuntu onokuyiphamisa okuyitshela kodwa engakuvezi lo kodwa nje ubone ukuthi umuntu ozazisayo nokuyithanda ngalesikhathi nihlala noba u3 wena ubhuti wakho naye sasikhona nje somndeni oh yeah ukhona umalume omamkhulu nje nezingane sibaningi isimo sokuphila ke kwaloku kwenzeka nje ngendlela esingaya engaqondakala kwakuthi siyahlukana siyahlakaza the most yabo bakhona hayi ukuthi abekho malume useCliffdale ushade nomunye umfazi umamkhulu wahamba wayoshada idlozi mayesho ukuthi kwafika amaphupho kuyena la ulala idlozi lamtshela ukuthi lemshado yathi noshadile akashadile uKipitile because akukho okuthini okwenzekile ekhaya ukutshengisa ukuthi wakhokhelwa kwenziwa it's like nje bayithatha part nendawo le yeah sure umbuzo ogcina ngoma mawucabanga ukuba ukhona ngabe ufila kanjani njengoba usuphila le mpilo yabona ke ngiyathanda lo mbuzo yabo ukhona ma ngaba ngiphile empini shanje ngoba uyena umuntu engathini bengiconnected kuyena ngakhona engitshela njalo futhi ukuthi isikole isona esibalulekile ya ngisho nginga-own ke esikoleni mhlawumbe ngigoloza komunye kodwa mangitshela yena ukuthi mntanami hamba esikoleni and ngikujabulela ke futhi ke esikoleni kwahamba kwami into engiyijabulelayo ngoba bekuthiwa ngisho kuthiwa kunoma meeting kufunakala abazali be show up each and every time so uthe ngasekho ngisho kuthiwa kufunakala abazali bengasafiki yayibona nje leyo nto ngisho kufika abazali so nangumasibani bani yayibona leso sazela nawe futhi lo muntu ubehleze ekhona manje usuyayibona le gap ukuthi manje bakufuneka abazali akusekho umuntu yeah and ukuhamba kwakhe isimo sajika kakhulu ingakho nomkabuye ngathathela inqono zakhe saphilela hayi angenze noma kanjani wena ngoba akekho futhi umuntu engidecide ngoba kwanele kwashona manje bahamba bonke ila sasala khona ke soba usuna hayi umfethu lo engisela ingakho ka indaba sure and then iziphi izinto ukubhema lokho sezikufaka ekuzona eziyinkinga ubugebengu sengifuna ukunderstand lelo side ngoba manje uyazi ukuthi ugcina nawe usuthi mawusuthi uyahlanganisa ufuna ukuyobhema akuhlangani ugcina usuwenza lokho iziphi inkinga ukubhema sezikufaka ekuzona ngingasho ekuqaleni zaziba khona bese kuphuca abantu amafoni tshontshela abantu yabo lekugqekeza ngene endlini zabantu kodwa bengabanjwa yayibona leyo nto kodwa kwenkunzi ukubamba umuntu bengibamba umuntu even ngisho umuntu engimazi yabona ukuthi it was bad so bad yeah and manje ke akusafandi ngasekuqaleni ngiyokutshela brother bo lento singikhulisile ekuthenini akuseyona engicontrolayo nami sengiyakwazi ukuyicontrola ngisade ngoba kuke kufike lapho uthola ukuthi anginalutho ngempela mase kufika leli side kuba khona into ekhuluma ngaphansi kimi bese ngiyathandaza yeah because ngiyabona ukuthi lento umthandazo ngathi uyayidefeat usathana sure ukhona la khona neke na mhlambe noma uhamba namajisa noma uhamba wedwa wabamba umuntu inkunzi kweze walimala mhlambe lo umuntu for whatever reason whether why resistor or something yeah awungixoxela icase eyodwa ukuthi kwakanjani wamfica kanjani kwenzakalani kunendawo ngasekhaya sise 37 eClermont wayehle eTexini umuntu ngathi uphanta iPine Sound lo yadayisa leyo and ngangayimile ukuthi unemali lo muntu engihamba nawe engazi ukuthi lo muntu engithi sizombamba la unayo imali because mina ngangazi yonke situation yakhe ukuthi kanjani sithe samquthele ngiwiki mina brother yabo let's say njengawo nje umngaka yabo uma ubone ukuthi ngizokubamba ngithi ngikushaya ngokhiya
ubone ngizokushaya ngokhiye showcase vele usuku ready uthi aha yini yona lento encane kanje ngathi ngiyambamba nje ngokhiya lo muntu bese ngihamba naye usathi uswelo ngoba phela ngizange ngimtshele siyambamba lo muntu wabona nje ngeaction ukuthi ngithi ngqinga ngokhiya wasuka nami lo muntu lo ngizama ukuhamba nami kanti sengimthimelile ngabe ngamdedela waya yedwa ushaka phansi ngekhanda emaqini ngasuka phezulu ngoba indawo emkanje ngazogxumela kuyena la emhlanje ahlala kuyena ngonyama waphakama nani ngisi lo mfethu akanginikeza ummese uthi kwenza kahle sanganginikeza ngoba ngangizombulala ngithi mayivuka lo muntu nami ngimdonse phela senginamandla ke nami ngimdonse kanti ngisuyavuka ngimdonse bese ngiyamdedela abuye azoshaya ngekhanda ngesiphundu phansi ngikathi evuka uyabona ngem-overpower manje ngimkhathalela ebusweni awe futhi abheke phezulu wasiza ngokuthi yamemeza yabo nje bemmemeza uselela ukuthi manje abaleke because mawuqhubeka ngomgaqo kunomuzi ongezansi isekhaya lapho imagine into ehlungu kanjani shithi mayibaleka engakhona wavela wamemeza akwazi ngisho nokupronounce igama lenkunzi onkunzi unkunzi kanti umuntu kanjani lo Zayiza oh yeah yabo nje lelo gama ngathi ungalivala yeza ngithanda ukubiza labantu amazazi because manje sengiphila nabo yeah ngibona nje bangiboosta entweni eningi get something to sell that's all okay so bathi mememeza kuphume ubhuti uma ungathi ubhuti kuphume nomfana sekhaya omncane sajahwa yibona kodwa ngesimo sokuthi ababonzi mina basijaha lo mfethu ngihamba nawaphuma nje ngenye indlela wakhuphuka mina ngasala ngediscretion awucabanga umgaqo oqondile ngenxa ukuthi ngiyazaza ibrazi ngiyagijima gijima nje abangijaha bese bengijaha into engeke ngathi bayabona ukuthi uthi wena nje bangakini futhi abazange babona ngadisappear kanjani sure and then kwi house breaking engiyenze kakhulu kasibreak awuxoxela nje crazy story lishaya khona house breaking angeke ngisho it's a crazy story sasamba nomalume actually lwasendunduma uyena umuntu wangifundisa indunduma ke enye indawo ekhona eClermont enye section sasendunduma nje basihamba naye like mawusuka endunduma uwela umfula kuthi senqobheni makhuphukela nje phezulu phumela ku freeway wakhona wezwini mawujomba le freeway sungaphakathi wezwini sasoshaya wezwini north skis sambe masifika singena kumuzi oqala masingena kulomuzi oqala ndihambe ngitshela endleleni ukuthi hey careful la maqhamuka izinje ungabali it's a first time ngizoshaya ijalidi ngani ngishithi uhamba phambili ashone kule side ngala ngiqhubeke mina kushuthi kune caravan the caravan ine space kanti lezinje seyingene ngaphansi shuthi kade ziloko eyihlehla yabo zihlehlela ukuthi ngiyasondela sho njengoba zihlehla yabo ziyabona umuntu uyeza ngempela ayisekho ngesindawo ezohlehlela kuyona seyivalelekile shimele zenja mele iphuma zize ngimini brother yabo njengoba iphuma ngithi ngitshele ukuthi singabaleki nje singasuka brother nakhona izinja zingijaha zitshethi ngizoyishaya phela ngoba ngilo ngisondelile ngisakuzona kanti mina ngiyibona nje sengibaleka ngixhuma ngiyohlala kulona uthanga ngijombela ngaphandle kuba khona into esangabaleki angiyime lo mfethu mayibuye ethi mfethu ngitheni kuwena ihleli kuwona uthanga mfethu maqhamuka izinje ungapheniki yasambe la sithenje sehla brother ngeza ngaye engibamba la ekhanda lemizi uthango kanje i-driveway iya komunye umuzi kune gates sijomba leli gates sigudla eceleni edongeni lakho mase ngibamba ikhanda ngibukise eceleni buka lo amuzo lapho hema ngithi ngiyabuka iwindi livulile yakhanya sijombe lelo ucingo sijombe sebusuku lapho seyintatha ke manje seko 1 kuya ko 2 athi impethu yalibona yabona leli windi let showcase livulelwe thina leli windi ngoba ubedla ngisho umuthi mina bengakudla ngoba phela it's a first time angiyazi sho kuyazi le sho nje engikhombisile mesethini athi uzwa engathi anga toilet which means imali esiyithola lapha isifelo enkathi sa toilet ngibona ukuthi umosha isikhathi lo manje ngingene ngale iwindi mangingena la ewindini ngingenele toilet mangijika la umnyango ngivula lo mnyango uphumela ekamereni mangiphumela ekamereni ngibuka la kwi-headboard kune ring omshado ngithathe ngiqoqe mangibuka la kunezithombe la is like ngathi amandiya kahle amaphambazi la ikamela le rich plasma yonke into ngibona ukuthi from my first day I'm lucky la mangibuka la eceleni kune wardrobe le wardrobe like ivaliwe mase kwaba nengubo kodwa mawubuka phansi kuyakhanya la kule wardrobe
ngithi mangiphenduka uyena uyangena athi usungena kuqala manje usangilindi athi ila sothola khona imali ngithi mangibusa ihlathi wardrobe ayingeke vele khona into esanguvula manguvule kona wardrobe umnyango uphumela ipassage masingena kuleli passage kune laptop echargiwe mangibuka ngala eceleni Sony Bravo another plasma of Sony futhi mangibuka ngapha phezulu kuneSmark inja khona ihleli la ayenzi lutho iyasibuka hawu inja ke phela noma ivasi Smart izokwenzani ngoba leyo nje iphamisa ikhanda ubuyifake ngaphakathi abesuka la wabengidlula wabuye segqoka amatekani angisazi u-S6 negqoka amatekani S6 ngithi awusuthola amateki yabo bethe yasambi hawu sesiyapha usephethe safety Jutho ngene ikamera wavuka ne-safety yabo hayi ahambe afike la athi yini ufuna ukuyithatha la ngithini ngivula ama-drawer ngithola imali ewuhlweza 5 ngithola ugwayi ama-200,000 ngwafaka ngisethole ne-side bag ngathola ama-gloves futhi bona ama-gloves akho umedem nale ring yomshado la ngithula nayo ongathola nenye necklace yomgaxo na kanti umgeqo iyi-fake ngithatha nge-5 ngimkhombisa hayi ngipequlule la ngibonisa isekete ezoyithatha athi le plasma lena le laptop usuyikhipheleni ngithi mina bengenze ngizoyiphatha athi uzoyikhipha up kwale window esingene ngalo open window seswele ngithi okay it's fine ayisiphume la ngewindi iqale mina ngiphume bese iqale ekhipha le safety la ewindini bese naye yaphuma hayi sihambe masijomba la kulomthangala sithole nje uplastic omngaka sifaya phakathi ivele kangaka sasihamba shintshana ngayo Isindi yeah sasafika futhi ekhaya masifika ekhaya thatha isando kubiza izingane qonqothe ngesando lento ivule waphuma igolide laqhelele se ndibethu ekukhulu nongazi alizange likalo itshele ihlazo sa estimate imali eyabo malini eyabo 40,000 sathola leyo mali lithola njani ibhayi legolide kahle ePinetown kodwa wonke lamagama ngicela ukuthi wavale angaveli la umalume wakho bonke nje nalabantu esiqala kubona igolide phela ulisho ngivela igama lakho okay kodwa nje umuntu osebhange sathola 40,000 sure kuleyo mali bese ayikho engayenza ekuqambela manje because ngangingenazo idingo even ngisho ingane hayi angenazo athengela nje into ezogqoka omakhavela kwakuchonyelwana ngalokho la manje mawungena endlini ejalidini ebusuku ukukhanya wawazi ngani ukuthi akukho umuntu kube nathi nani ngiyangena nenafica indi yaselilinde ngephamgani lapha nizokwenza njani phela kwakusekuzoba ukuthi siyafa sosothi isibindi sonke lesi sho ebona izempilo irisk ya ne hayi baba nenda abachansi and then ilokhuza njengoba ufuna kube yisosha nje awukaze ubamba umuntu ngesibhamu isibhamu ngebrazo siyangiphika and ngisho mangathiwa ngithola isibhamu ngingaba wese ngoba ngingayeka ila ngingayeka khona ukubhema ngisho nje ngiyeke ngiyakutshela ngeke ngiye ngisho ngawo umuthi ngayiyekela nje ngobani brazi iningi kusekhanda and baningi abantu engababulala hayi bu ngitheni ngoba ngifihlela phela hayi ukuthi ngobe ngisukela the innocent people abantu vele abenzi bobubi na ngikubona kwami bakudeserve ukuthi fanele ngibadule yabothi ingakho indlela zami ngingafuni ngisole isibaba ngoba mase ngibabulalele ngizotholani ngizobambezela so oyedwa without mentioning a name oyedwa umuntu ongambulala ngifuna ukunderstand ukuthi yini le ayenza noma why ucabanga ukuthi kufanele afe noma njoba uthi akuyena abantu aba right aba innocent yini le abayenzayo yenza ukuthi unicabanga ukuthi le most yabo vethu those people vethu abasihlukumezayo nje basengaphansi kwalesi bakhona abantu abanjalo abangasicabangeli and abangasifuni ungazi ukuthi senzeni wena nje besibona khalele ngathi ngikushaya sesifana njengeyishawa zothini what the worst yini la khona wekwashawa khona noma into ekuyenzeka kuwe senagini kwenzakalani ngihamba ngicosha insimbi la ehlathini ngifune security angitshontshe vele ngiyasuka like ngicosha iscraper insimbi endala what kanti lapho bese kufakwa iannouncement yokuthi akusafunakala umuntu ozohamba ecosha mina ngazi mangicosha kunomfana wakhona ozongena etoilet mangena etoilet kanti hangobe etoilet uzobuka mina la embobeni esicaphe esifenesi mina njengoba ngigudla ngihambe ngicosha la hawo ngithi sengiyaphenduka ngiyahamba ngibiza athi uthini lapho ngithi ngiyacosha athi hayi woza nazi ezinye izinto la ecekeni ozocosha la
ngehla ngisanje ngifika nje singqinga kubanga ngitshe siyadlala abememeza phume bonke abantu bakhona sethi ungibambe egcekeni hayi angiphelanga induku kanje wala nje ngimele ngisagila futhi efuna ngaze efuna ungishaya kodwa ngagcina ngasaviki washaka uqala shaka wesibili abo laqhuma igazi agcwala ubuso wakhala umalume wakhe lo ephethe ipiki lo ethi ngishanga ipiki abuye futhi ayibamba athi ngishanga ipiki abuye ayibamba kodwa hayi akusenayo ngibuye ngathi iphathe empini akufanele ngidlule khona ngithi zwayo nje ubona manje sengibhilelana wasinda kanjani lo langa abangiyeke bathi nje ngihamba futhi sekubebona ukuthi ayikho into abangishayelayo kodwa sebesuphelile sengiphelile sengigcwele ngisho igazi yabona la esiphongweni lokho kulana is that day noma olwelinye la kwenzakalani la ngishawe indunduma-ke la kwakwenzakaleni la ngashiyo mfethu sasihamba naye awungichazela ukuthi nani niye khona niyokwenzani kanjani sasihambe sekhona indawo yangakubo mina khona yasekhaya sasiyoqhekeza khona shuthi khona ubekwazi ukuthi avule iwindi ukhona phasi endlini aqhwebe ifoni yakhe esechajini ngenduku izifike kuyena ayithathe nivalile isicaba athathe ney'ngubo zakhe yabo nje iy'ngubo okotini bangempela ngoba ijakhethi yayifuneka nje wafuneka ijakhethi eColombe iyona-ke into eyayithathile so sesikwenza lokhu kanti bazovuka labantu bese siyabaleka masibaleka kanti phezulu sezidlula khona sashawa i-sensor lights bavuka nakhona sakwazi ukubaleka sesikhohliwe thina ukuthi la bavukile siphinde sonqamula khona bayasho ukuthi awakho bantu abanqamulayo and bekhona abantu abazivusayo bezama ukutshontsha zithini ngalabantu labo so emadoda imali lapho vele basuke babaleka ngibona ukuthi ayikho into engizona nami sengisuke ngibaleka kanti ngibaleka into ewubulima angiyazi indawo yangala ibona bayazini mabebaleka bagwincize emjondolo yakhona bagwincize emjondolo baphumele omunye umgaqo mina mangingena la ngingena la kuvalwe khona indlela mangiyafika indlela esivaliwe bangibambe babuye nami khona nje bathi bengishaya nje wafika futhi wathi ngiqhumvuzile angazi into engikwazi ngabe la gxi yahlala so nje hayi kwashintsha lapho ngoba ngayarkhekani ngaphaphama esibhedlela ngasiza omunye umama ethi uto ngoba ngikhumula kahle ekhuluma uthi ngiyayazi ingane ngasibongile kanje kanje bangifaka evenini kafika iveni ngidropa kade abeka phambi kwegate la ngibangithatha security bangifaka ngaphakathi ngiyakhumbula kancane konke kodwa nje the rest ngokuphaphama kwami ngiphaphama sengifaka ipipe la ngaphambili sekuwesi ngivukela ubuso kodwa esikade sicishe ufa yeah this is why manje sengiphila impilo stress although isagaxele kanje kodwa hayi brother leyo kuntshontsha manje I won't bother myself to jump in your house yo and then ejele wekwafahlanga yeah waboshula liphi icala everything brother awuxoxela kufuna understand ukuthi okugcina lokho and then we cry yeah we cry please ulokucaca kwenzakalani ukubamba kanjani hayi so 30 minutes muka nje it's been a long time like that please yalo ngoba it's been a long time coming iculuba ngizazikhumbula okay bethi ya kuboshwa kwami ngaqala ngo-2012 yeah futhi it was bad because ngaboshwa into yasekhaya bengiboshwe into zaseceleni kodwa le yasekhaya ngibopha serious ngiboshwa umalume hayi lo benibamba na inkunzi cha ngiboshwa umalume kuhlala kandenge kuthi ubongane nakhona bethu lento uqhifukela inhliziyo ukuthi awukhama umalume khona asinabazali bashiya kanjena kunje befike bezosibona yabo ngafikelwa yilowo musa kwakhona into ethi angabe ngiyomngenela yabo nje lokucabanga lo and then when I go to his house I break the window mangishaya ngashaya iwindi ngesibhakela ngikhumbula ngayo maliphahlaka la ngisika nje la kule ndawo naku namanje kusapho malingisika kusala igazi lami it's a first trap le ngena ngapha nginepetla gas ngilinyaza isipetla gas nginyaza iseliqhuma ngelivule kancane ngingene ngaphakathi mangingena ngaphakathi first thing mangivula i-wardrobe na ama-ring akho umshado I took them it was 6 pieces and then mangiba kunemali engango-180 la kanje thatha yona and then kunewash like a silver kanje thatha yona and ayikho enye into engayithatha wathatha TV wathi and then ngabe ngiphuma ngomnyango ngathatha nomata lo wasunegazi ngaphuma kanti still igazi lami lesasalile and umata
barawunda lonke icebo ofica la ngangushiye khona and balibona igama sayi lo muntu lengeke lento umuntu wala ekhaya yenza lento angekho umunye umuntu obengenza nje siyawubona lo mqondo uqhamuka kukhaya gaxela kanjani sho amaphoyisa kade ezokulanda lakhi ke esengiyenzile lento and la ngifika khona ngithi ngisuka abefika amaphoyisa like kufika yena qala azobuza umuntu kanje kanje angichaza mina kulula ukuthi ngidescribe ngeke uzididise mina yeah yabo nje namhla brani ubuya ngathi India ubuya ngathi Galata yibona yonke ayasheshe yabamba uthana khaya kaxala kanjalo and kwakusekuseni ngikhumbula kahle kwakhona into yangivusa nje la esefikile khona akazongibheka wasefile ngamuzwe ekhuluma eminyango kwavele ngahlehla ngacasha emva kwesicaba mabevula belibuka la endlini abangiboni kanti ngicashe emva kwesicaba bahamba kanti ngakusasa sekushiwe umyalezo ebantwini kwathiwa ngiyi-reward ozongithola kunento azoyitholela kuzini mangifika ekuseni kalo muntu lo kushiye kuyena umyalezo kunemshini ngangidlala umshini wakhona and ngijwayele ukudlala umshini mangiyibhorekene ne-game shop ngidlala lo mshini ngichithela isikhathi hawu mangibheke emuva sekunemoto epakile la emhlophe hawu ngabona ndoda indoda iqhamuka yathi hawu yena ngathi ubani kwathi hayi wena nje ukhaya uthi ufuna uyiphika yini ngathi hayi uba ukhaya yabo lento esibindi kuthi isibindi engekho wabevela umalume wathi hawu yena angabona akusekho ukuthi ngiphika abe nje ngiqala ngempama lo muntu uthi ungenzela nesimo wathi ngishaya nje kwasho ukuthi ngiyaphenduka ngishala abela wagcwala igazi wathusa lo ngifaka ama-handcuff ngabe kanjani ngaboshwa kanjani from then kwabe sekuqala kwami ijele ngazi ngayenda lapha ngithatha indaba yenombolo phakathi kwaze kwa-worse like this inombolo wayithatha kanjani bokuyiphi gang kahle ngayithatha like angizange ngihlale kwi-session engangibhilonga kuyona ngashintsha ithikithi ngiqala ngithi I'm a first offender ngiyaliqala ijele shintsha ithikithi ngithatha ithikithi lomunye umuntu o-old one athathe lami olunye one and elakhe lithi Eldad mina ngimnike lami elijuvenile ngihamba ngiyathatha because in my mind ngisengitshela ukuthi ngifuna ukuba inamba and I picked that number 26 number sure and nga-upgrade and I'm a big thing khona ngempela asiyeke kodwa lezo zinto ehlangana thank you ngiyabonga cut the matter short thank you yasikaqedi baba ukubuse sesizoyivala phela ilokhuza njengoba uthi wena ubuyibukeke ngeNdiya kwenzeka kanjani ngoba ngiyayizwa nendlela ne-accent yakho like angathini ubaba mfethu ubaba uyena oyinhlotshana inhlotshana so wena uyi-mixed wena i-colored like leyo nto kuyafana. It doesn't even give you some sense what I use to fucking khombise leyo nto ngikhalati ngini cha ngiyakubona kodwa okay kodwa manje ukhulele kakhulu elokushini ingakho izulu sakho si-clean and straight Zulu and ngikhanyisa nje ocele kodwa futhi manje mawukhuluma kodwa kuyazwakala uhlala kakhulu namaNdiya noma ukhuluma ngiyayizwa kancane lokho accent yakho ukuthi akhona amaNdiya la akhona alright but ilokhu zakhe ngithe ngifuna ungitshele the funny story the funniest story nayo ngithenki uthi angifuni uqambela amanga please mhlawumbe kwenziwe ukuthi for today mhlawumbe ngelinye ilanga sophinde sibonane futhi sikhulume maybe sizobuya vele wena yinto ekuhlekisa nje yeni lawo awukwazi ukuthi awukaze wathi uhleli namajitho kwaba khona istory abashoyo ukuthi hey this is the funny part and content ngokutshela nabo bethu mina bra nga decide ukuthi yabo nje impilo ikanje angithandi ukuba nentando yeningi because usuyayifela into ongayenza ayibona into kanje this is why I don't have no jokes in my life shaya into straight Uhlezi uhleka akuyona ijoke nje bathi kade ungibona ngigijima lapho ungitshela ukuthi yebo babagijima no I can't call it a joke it's a serious thing because it got benefit like to be fit yes ngiyakuzwa mfethu hayi ngiyabonga ke mfethu ukuthi uthathile isikhathi sakho sesizovala ke awukhulume nabantu la phela ubulokhuzela ubuxoxela abantu laba kubuka izitori usho ukuthi going forward lithini isifiso sakho manje isifiso sami mfethu ukuthi ngithole manje usizo yabona and futhi
hayi kumuntu wethu nayo ozoza nezinto zakhe like ukuthi ngidinga ukuthi kube kanje kanje cha konke bethu kungimina manje ngoba vele kungimina yena ukuthi nje bethu alule leso sandla mengakwazi yabona ngoba angikaze brazo ngisimhlambe ngizotry umuthi ya ngeke ngayi rehab ngangiyise mina futhi naseqaleni ichannel isuke ilahleke phi bethu ilahleke ukuthi mengabuyele ekhaya ngiyibona yonke impasa yibi khona kahle ngobani basuke besanale ya picture engathi makuthiwa mhlawumbe ithuba kanje latholakala yabo ngathola enye indawo uzoqala kabusha ya kube iqala uqala ubusha ngikhiphe busy khona ingabe khona into ezongihlalisa angikhulumeni mhlawumbe ngisebenze cha khuluma nje into ezongikhipha busy and ngibuyele to kuma sports and I'm good to ibhola bese ngidlale ngalo kakhulu bese and ngikamdinga umuntu ozoba seceleni kwami ozovala lesasikhala lesa sokuthi uma washeshe wahamba ngingakayitholi ilulekeni ngoba nje ukuhamba wakho uma from there kwakusewukuthi umuntu uyayibonela up until today ubhuti wakho yena kwenzakalani kuyena ngoba phela ubhuti wami mina ngeke ngimxeke yena uzamile kakhulu futhi ngiyabonga konke angenzele kona and kwaba yimina bayibona ngomngane bami nokuthi kushuthi kufanele ngikhule ngalendlela ngikhule ngayo umuntu unempilo yakhe ke I can't depend on him too much yabona ngoba nayo unempilo yakhe unabafazi bakhe ngathini uneyintombi zakhe noma wengane zakhe so kahle unempilo yakhe nayo kufanele ayimele so mina mangizophinde futhi yabona ukuthi what's use kahle konke kulele kimi abantu nje mina ngasho lokho ukuthi mabe ngakwazi nabo lokho ukwenza lokho abangakwenza engeke ngikusho according to lokho abakubona mfethu valelisa ke kubona labantu kade ukhuluma nabo manje hayi ngiyavalelisa mina ngikhaya elihle ngiyabonga kakhulu for isikhathi senu lokho nikubona thank you sure